Magambo yashize ivuga ku ruhande rwa Coalition by'umwihariko mu rugamba rutora rukomeje kumvikana muri Uvira rwagati. Ubu ngubu M23 yamaze kwigarura Ruvunge mu buryo bweruye, aho bita Cyanzovu muri metero bitarenze 16 byonyine ngo kandagire muri uyu mujyi rwagati, ibyanyeganyije abasirikari bikanabatitiza mu buryo bukomeye nyuma yo gusenya inkuta zose ngo bari bararemye zirimo n'iz'abarundi yewe ngo n'iz'abacancuro. Ibi byose byabaye ubusa nyuma y'uko M23 agurukiye imirwano rutura ikomeje kumvikanamo kugeza aka kanya, noneho bigahindura isura mu buryo bukaze. Ese ubu noneho FARDC iri buze guhungiraho nyuma y'igihe kinini yigamba ko izarwana inkondora. Ibi byose bigiye gushirwaho akadomo muri rusange nyuma y'uko twinjiye muri uru rugamba tukarusesengura, maze ubundi tugakumenyesha neza uko rukomeje guhagarara mu buryo bwa nyabwo. Ibya Uvira byabaye agatereranzamba. Hagati aho ibintu byabaye ku mupaka w'Uburundi ndetse na Uvira, ubwo ni Kavimvira, byateje ibibazo bikomeye cyane abaturage nyuma y'uko bazayendo zanze rwose kwemera ko FARDC zigire hagenzura na rimwe, ngo kubera ko ngiri kwinjiza abanzi ndetse ngikanabagambanira mu buryo bukomeye, ngo ntibashaka na rimwe ko bazigira bakandagira kuri uyu mupaka, ndetse ngo ibyo kugira ngo bazongere kurwana batarwaniye hano, ibyo byo ngo ntibazabikozwa mu buryo bukomeye. Birahera neza ku makimbirane akomeye cyane bagiranye mu minsi yashize turutse ku banyamurenge baturutse Burundi bashaka kwinjira muri Kongo. Ibi byose bikaba byateje urugamba rutura rukomeye rwo gutuma na M23 ikomeza kwicuma. Byabaye byose byatanze isomo rikomeye natwe tugiye kwinjiramo, maze tukarikubwira akantu ku kandi muri aya makuru yihutirwa kandi agezweho twamaze kugutegurira imbere ku rugamba. Hagati aho ubu noneho M23 ikoza gasa, imisozi yose ya Itomwe, imirwano iracyakomeye mu buryo bukomeye. M23 yakomeje gushaka iyi misozi kugira ngo ibanze yigire aho bita strategy mu by'urugamba, mu rwego rwo kugira ngo muri Uvira igihe cyose M23 yakandagirayo hatazaba icyo bita infiltration cyangwa se kubinjirira maze ubundi bakarasirwe. Birumvikana nyamuneka nta kindi nagusaba mwaka kanya uretse kukubwira ngo kora subscribe nimba usanzwe udukurikira utari wayikora, ariko kandi nimba nawe ari ubwa mbere udukurikiye nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo amakuru mu by'ukuri tuzajya tukugezaho ajya ahita kugeraho direct ako kanya, ivumbi rigatomoka kugota ndetse no gukomeza gutuma FARDC iba nk'aho iri mu kazu kamwe gusa n'abacancuro. Biri kugaragaza neza ko nta kabuza Uvira igomba gucakirwaho byamaze kumenyekana. Ibi katuze tubyinjiremo maze tugusesengurira iby'urugamba twamaze kumenya akantu ko kandi nyuma y'uko dutohoje amakuru akomeye. Nanone kandi turagaruka ku musako komeye cyane wongeye kumvikana mu gace kitwa Kibati, aho ngo ni hafi na Warikare, nyuma y'uko M23 higaruriye aba FDL ndetse n'abazarindo benshi bihinduye abaturage. Birangira M23 itabashe gutandukanya abasirikari ndetse n'abaturage basanzwe, ariko mu buryo butunguranye barimo gutegura ibitero bikomeye. Umusako wahabaye urahambari cyane ku buryo M23 yahatoraguye benshi baramaze iminsi bipfuritse barabuze amahitamo niba bazongera kurwana cyangwa se bazakomeza bakigira abaturage, ariko byarangiye bacakiwe. Intare za Sarambwe zirimo gukomeza gukora umusiri mu bice bitandukanye kugeza ubu kubera gushaka kwihindira umutekano ndetse no gukomeza ibice bafashe mu rwego rwo kwirinda ko Coalition yongera gubyutsa umutwe na gake. Nanone kandi turagaruka ku butaka bw'u Rwanda aho bamaze kwakira abadepite baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Kinshasa bugasara bugasizora mu buryo bukomeye, bari kwibaza ngo ibigiye kuba nyuma y'uko abadepite batinyutse kwinjira ku butaka bw'u Rwanda batamenyesheje ubutegetsi bwa Kinshasa. Reka dusesengura ibi byose mu makuru yihutirwa kandi akomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese aha ni ku muyoboro mugari makuru yagezweho kandi yihutirwa. Niba uri mu ishyaka berwa bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, gahunda nimwe gusa, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane muri update n'amakuru yihutirwa gatanu ku kandi. Ikaze. Reka twinjire neza imbere ku rugamba. Aha ni ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, tugiye guhera muri Sud Kivu amakuru yacarambuye, ariko noneho tubanza kuvuga iby'imirwano karundura ikomeje kumvikana. M23 intare za Sarambwe barabyinira ku rukoma kuko bamaze gukora igikorwa cy'indashikirwa kigaragariza FARDC ko itazigera na rimwe igumana Uvira, kuko ibyo bihaye ngo bazarwana byo byamaze gucishwamo agakubo byarangiye. Ubu tuvugana agace kitwa Cyanzovu hano muri Ruvunge niko gace kanyuma kari gasigayemo ingabo z'u Burundi ndetse n'iz'aba FARDC udakuriwe n'iz'aba FDLR, yewe bivugwa neza ko n'abacancuro baruko ubu ngubu bamaze kuhirukanwa bwangu, banahamburirwa n'ibikoresho rutura birimo n'imbunda za mortier babuze uko bikorera, yewe n'ibindi bibunda binini byitwa wanitutu bimenyerewe cyane mu gusharinga ibisasu n'ibibombe rutura bijya byisekura ku barwanya ivumbi rigatomoka. Ibyo byose bariruka udakwiye n'amakarito y'ibibombe bigera kuri humbi nayo yari yuza aho ngaho. Bivugwa neza ko M23
gatatu yasigaranye ahinduka tombe. Ibi bivuze ko metero 15 mu 23 igenzura ibice bikikije Uvira. Intare zirimo gushaka kwinjira uyu mujyi ariko babanje kuwugota no gukora strategy mu by'urugamba ku buryo coalition izabura amahitamo ikabura nuko ibigenza. Ibi bivuze ko nta kongera kwinyagambura na gukiye ko kongera kwinjiza abasirikare uko biboneye hano muri ho parato bashaka kongera kurwanya ndetse no kwirukana mama 23 igihe bumvise ko yaba igabye ibitero. Ibi bivuze ko intare za Sarambwe ziri gukomeza kugotagota ndetse no kwicuma mu buryo budasanzwe, kandi uyu muvuduko uhambaye gutya urugushirubukana uhambaye cyane imbere ku rugamba, bikanatuma igitutu cyinshi kiba ku basirikare babuze amahitamo nyuma y'uko strategy mu by'urugamba yose bihaye ibananiye mu buryo bukomeye. Intare ziri kwicuma gutya mu gihe urugamba rukomeje kandi rukaze mu bice bitandukanye, kandi imipangu yose yapanzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, haba intwaro babahaye n'ibikoresho rutura baba bifashisha kugira ngo mama 23 byibura ihondagurwe, byose byabuze icyo bimara. Uru rugamba rutura mama 23 yavuze ko nihabwa itegeko izarurwana neza, ariko uko biri niko byakomeje kugenda kuko urugamba rwo rwabaye imbere y'inge mu buryo bukomeye. Agataho ibi biri kubera ku mupaka w'u Burundi ndetse na Kongo, ubwo ni muri Kavimvira byo byabaye akasamutwe. Amakuru dufite atari ivumbi nuko abazarendo barahiye ndetse bagasara bagasizora bakavuga ko badashobora kuzigera bemerera na rimwe abasirikare ba FARDC ko bazigera bagenzura uyu mupaka, kuko ngo bababajwe bikomeye cyane n'uburyo ngo bari kwinjiza abanyarwanda ku butaka bwa Kongo. Ubwo bavugaga abanyamurenge baje gushingura bene wabo biciwe mu bitero bivugwa neza ko ari iby'indege, ubwo ni wa mukoloneli, ariko ibi byakuriye uruntu ku buryo kurasana kwahabaye kwatumye n'abaturage noneho batangira guhunga. Kugeza muri iki gitondo isasu riracyumvikana, FARDC ngo yabuze ubugenzuzi bw'aha hantu nyuma y'uko bazirendo zitumanyeho ngo ntizisubire ku rugamba, ahubwo zose zize zihindire muri aka gace maze ubundi zirwana ivumbi ritumuke, ariko ngo batongera kubona bene wabo bagenzura uyu mupaka. Ibi bivuze iki? Bivuze ko bazirendo zirenga ibihumbi 40 muri kara gace zamaze kwivumbura mu buryo bweruye, guhangana gukomeye ndetse no gusubiranamo kwabuze gica. Bivugwa neza ko FARDC unahita igeze kwakira nyuma y'uko hatanzwe itegeko rikomeye ry'uko abazirendo batakwiye kwitegeka, ko nabo bakwiye guhabwa amabwiriza kandi bakayakurikiza aturutse mu gisirikari bukuru, ariko ibi bikabibamba mu buryo bukomeye bikanatera urugamba rutura rwanatumye abaturage batitizwa mu buryo bukomeye, bikaba ari nabyo biri gutera icyo bita infiltration ikomeye cyane hano muri Uvira rwagati, ibyongereye guhunga ndetse n'ikindi cyo bagikomeye cyane cy'uko none mama 23 nitezamo. Ibi byose birahindurwa ubusa ku rwego rukomeye. Ibi biri kuba bisa neza n'ibyabaga ku ruhande rw'abasirikari ba FARDC ndetse n'abazarendo igihe cyose batumvikanaga haba mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma kuva mama 23 itarawucakira. Ibikomeje gutekerezwa ko ibi bibazo bikomeye cyane bizatuma urugamba rubatsindishwa mu buryo bukomeye, kuko n'ubundi kwirwanaho kwabo gusa nkaho kwarangiye, kuko kutumvikana ndetse no kuba bamwe bashaka ubugenzuzi n'ubuyobozi mu ruhande rumwe cyangwa urundi nabyo byateje ikibazo gikomeye. Abazarendo basanga batagikurikiza amategeko FARDC ndetse aturuka ibukuru, kuko ngo abateza ibyago bikomeye nanone kandi bakabashinja ubugambanyi no kubabata n'ibindi byinshi. Bikaba bitanga isomo rikomeye cyane ry'uko ngo bazirwana ivumbi rigatumuka. Ubwo rero urugamba rwakomeje kuba imberenge. Hagati aho mbega umusako aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru twamaze kugira hano neza muri Kibati, ubwo twegereye Warikare neza muri ka gace mama 23 imaze iminsi irwaniramo inkondora igashaka kwirukanamo coalition imaze iminsi yaraniranye mu buryo bukomeye, maze yariyemeje ngo izarwana inkondora ngikora ibishoboka byose ngo ihane yihanikiriye mama 23. Ubu suko bimeze, ahubwo byarangiye aka gace gafashwe, FDLR zose zari zirimo zihindura abaturage ndetse n'abazarendo bihinduka, kuko mama 23 biri wifata no wireka, ariko mu kuguma muri aka gace ikabona neza ko urugamba ruzategurwa byamwe bikonde ubundi kongera kwisanga mu rugamba. Kuva ku munsi w'ejo nibwo batangije umusako ukomeye, mbega umusako kaze, birangira babose aka gace ivumbi riratomoka nyuma yo kongera ingabo kandi nyinshi cyane, kuko aka gace ari kuri strategy mu by'urugamba rwo mu kwinjira Warikare, ibyatumye intare za Sarambwe zikagota mu buryo bukomeye, maze bikarangira zacakira abasirikari barenga ibihumbi muri maze iminsi barihishahishe banafite n'intwaro bamaze gukusanya ngo batangize imirwano ziheremo indani. mama 23 ngo ari kuraswa ivumbi rigatumuka itatangiza operation rutura, inayigejeje neza kongera kumenya neza uburyo bashobora kwitwara mu buryo bukomeye kugira ngo barinde pinga n'utundi duce tuyikikije nk'utu twa Kibati. mama 23 ayahanganiye n'aba FDLR ibihumbi
bari barahagize indiri kandi bahagira agace k'ingenzi ngo gakomeye kandi bazabamo igihe cyabo cyose, ndetse binavugwa neza ko bari baranahashinze ibirindiro ariko byose byamaze gusenywa, bikaba ikimenyetso simusiga kandi kigali cyo gutakaza ubushobozi kw'abasirikare barwana ku ruhande rwa Kinshasa ndetse n'aba FDL bari bazi ko ngo bazahama ku butaka bwa Kongo iteka ryose, bamaze gusenywa ndetse n'abakirukanwa uruhenu nta n'ikintu na kimwe bagira kuri ubutaka bwa Kongo. Ibi bivuze ko M23 iri kugenzura ibice bikomeye nk'ibi kandi ikanagenzura uburyo FDL zahoraga zirwana, dore ko ngari zo zari zisigaranye n'imbaraga zo kwirwana mu buryo bukomeye mu rwego rwo kugira ngo batazabura agace n'akamwe ngo bagenzura mu bice biri muri Kivu, by'umwihariko muri aya mashamba ya Walikale ndetse no mu duce tuyegereye kuko aribo bakundaga kuba bitsiritsimbye. Binavugwa neza ko rero hafite imirimo ikomeye cyane irimo iy'ubucukuzi bw'amabuye, ubuhinzi bwororoka n'ibindi byinshi byatumaga bahama ku butaka bwa Kongo. Ibi rero kugira ngo bicike kandi bibe byo, M23 isabwa kwitanga mu buryo bukomeye ikanakoresha imbaraga z'umurengera, ari nabyo byagaragaye muri utu duce, imirwano ikomeye cyane igakomeza gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma, ari nabyo byanatumye haba n'umusaku ukomeye wanatumye benshi muri bo bafatwa kandi bagafatanwa n'intwaro zabo. Ibyo M23 yishimira cyane kubera gukomeza gusenya uyu mutwe w'iterabwoba, benshi bavuga neza ko wari umaze iminsi waratitije abantu mu buryo bukomeye, gushimuta, kwica n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bimwe bijya binagerekwa kuri M23. Ubu ngubu ababikora bose bakaba bakomeje gutabwa mu mvuto ndetse no kugaragara. Ibi byose bikaba byerekana icyizere gikomeye ku baturage batuye muri utwo duce turimo Pinga ndetse na Kibati. Hagati aho u Rwanda rwamaze kwakira abadepite baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa ntibubyumva neza. Uburyo ki uruzinduko rw'abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo rwakwitabirwa kandi bakagera ku butaka bw'u Rwanda, kandi ngo barushinja kuba rwaragabye ibitero ku butaka bwa Kongo ngo runakomeje urugamba, mu gihe ngo ibiganiro bya Washington nabyo bikomeje kandi harasinwa n'amasezerano ariko akaba adashyirwa mu bikorwa nk'u Rwanda ruhanwe. Hayibazwa ngo icyabo abadepite ngo bageze ku butaka bw'u Rwanda bakeneye, mu gihe ngo bashobora kubwirwa ngo ibintu ngo byatuma bahindura isura, ngo leta ya Trump ngo nikomeze kubona neza uko ikibazo cya Repubulika Demokarasi ya Kongo giteye, ariko bakurikije propaganda z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi biravugirwa i Kinshasa n'itangazamakuru mu rwego rwo gushaka kumenasa no kwerekana neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zitagakwiye kwizera ndetse no kohereza abadepite ku butaka bw'u Rwanda. Uburyo ikibazo cya Kongo kigaragara muri rusange kimaze igihe kiganirwaho kenshi, ariko kimaze kumvikanamo icyo bise amacenga n'amacabirane akomeye cyane, ku buryo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirinze kujya ku ruhande rumwe, maze ubundi zigafata ingamba zo kuba zajya ku mpande zombi zikumvikanishwa, kuko n'ubundi ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kimaze imyaka 30 byagaragaraga neza ko umuzi w'ikibazo n'ubundi kiri ku butaka bwa Kongo, nyuma y'uko bafashe iya mbere yo gushyigikira FDL no gushaka kugaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Bityo Amerika ibona neza u Rwanda ko nta mpamvu n'imwe yakabaye iri victime y'ikibazo cyose cya Kongo, kuko n'ubundi bazi ibihabira byose, kuko bafite ubutasi buhambaye, bazi neza n'ibihabera 100% kurusha n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwinjizamo propaganda muri benshi mu bikorwa bikomeye cyane byumvikana ku butaka bwa Kongo. Si ibyo gusa, igikuba cyacitse, ishano ricika umurizo mu buryo bukomeye muri Uvira rwagati, muri rwa rugamba rutura dukomeje kwinjiramo, maze tukababwira akantu ko kandi nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwihaze ko buzarinda aka gace biri gukomeza kwanga. Bivugwa ko FARDC iri gukomwa mu nkokora na M23, hiyongeraho ibitero bikomeye kandi bikaze bya Wazalendo bashaka kwigenzura umupaka witwa Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse na Kongo. Byo bikaba bibi kubera isasu rutura rikumvikana, byanatumye na bamwe mu baturage bahita bihisha mu mazu, bikanarangira ahubwo banavuze neza ko ari ibitero bishobora kuba byagabwe na M23 bigatera urujijo mu buryo buhambaye cyane. Ibi nabyo turaza kubigaruka maze tubikubwire. Ariko usibye aho ku mupaka wa Kavimvira turageraho bita Murongwe naho bita Karongo, tugere na Fizi tukubwire neza ibitendo bikomeje gukorwa nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeje neza ko ibikorwa bya gisirikare bya hano nabyo bitangiye kwivangamo induru mu buryo bukomeye. Hagati aho abasirikari bagera kuri 15 barimo gusabirwa igihano kirenga imyaka 15. Abo ngo bari ku rwego rukomeye rw'abajenerali ndetse n'abasirikari bakuru mu gisirikare cya FARDC, bamaze iminsi baratawe muri yombi bashinjwe gushaka guhirika ku butegetsi Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibyo nabyo bikaba byarateje ibibazo bikomeye neza imbere mu butegetsi, ibyatumye ibintu bisubira urudubi kandi bikongera gufata intera ku rwego rwa nyuma y'uko ibibazo bikomeye kandi bikaze ku butaka bwa Kongo. Abajenerali gufungwa byo ni ikindi. Ibi nabyo biri kuvugwa nk'impamvu
impamvu mbi cyane igiye gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa ngo bwongera kwangirika mu buryo bukomeye turabigarukaho. Hagati aho ntabwo turi bugarukira aho ngaho, turi buze kubabwira ko bita General Major Evariste Kakule wa FARDC aratakamba mu buryo bukomeye, avuga neza ko kuyobora hano muri Lubero bimubanye ihurizo mu buryo bukomeye nyuma yo kubura ubushobozi ndetse na mikoro mu byo bise imari idashinga kandi idashobora gutuma igisirikare cye gikomeza gukora. Aranavuga ko no gushyira mu bikorwa inshingano ze byamaze kumunanira mu buryo bukomeye bitewe n'ikibazo cy'ubukene ngo buri kuvuza ubuhuha. Iyi mpamvu yo iteye ite? Ibyo turi buze kubigarukaho, ntabwo twanarenza amaso kandi urugamba rw'ibarikare M23 iri kugenda mu nzira zera. Izo nzira zera ni inzira zikomeye kandi zikaze zitari inzitane, iri kwinjiramo mu buryo budasanzwe yicumacuma nyuma y'uko ibikorwa bya gisirikare bikomeye bikomeje kwiyongera mu buryo budasanzwe. Intare za Sarambwe zikomeje gukora icyo bita infiltration zo kwinjirira Walikari Centre nyuma y'ibikorwa byinshi kandi bikomeye bya gikomando. Intare za Sarambwe zimaze iminsi zarateguye, barimo kugerageza ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko mu bitero bishya bateguye byose bashaka kubirimbuza neza n'izindi ntwaro karabutaka n'ibikoresho bya rutura bamaze iminsi bikorera bajya imbere ku rugamba. Ibi nabyo turi buze kubisesengura tunarebe neza indi deployment rutura yakozwe muri iki gicamunsi. Urabyumva neza ko twamaze kugera neza imbere ku rugamba mu nkuru zikomeye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, gahunda nimwe gusa, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, dukomeze tubane muri update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho neza 5 kuri 5. Ikaze. Ni amakuru akomeye kandi yihutirwa mu buryo burambuye twinjiyemo aka kanya. Reka tubanze duhere neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano by'umwihariko muri Uvira. Uvira ni agace kugeza ubu noneho Uburundi bwatitiyemo mu buryo bukomeye nyuma y'uko M23 yagurikije icyo bise imbaraga zayo z'umurengera, noneho n'izindi mbaraga kugeza ubu zidasanzwe zo gusubiranamo zikigaragaza imbere ku rugamba. Ibintu byadogereye. Reka tubanze duhere neza ku mupaka wa Kavimvira uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Demokarasi ya Kongo. Aha niho hantu ibintu byose byatangiriye. Byahereye ku munsi w'ejo ubwo abasirikari ba FARDC barwanaga n'abawazarendo bapfa ko banze ko imodoka z'abanyamurenge zinjira muri Uvira, zishinja ko ngari z'abanyarwanda ngo ubutegetsi bwa Kinshasa buri kwemera ko binjira hano mu gihugu cya Kongo, ndetse bikanavugwa neza ko bashakaga kubambura ndetse no kubarasa. Gusa aba FARDC bivugwa neza ko bari bashigikiye ko ingabo ndetse yabo yapfuye, bivugwa neza ko yarashwe nyuma y'ubugambanyi bukomeye nyuma yo gutumizwa na Masunzu wa yari umunyamurenge, n'umwe mu basirikari bakomeye barasiwe muri Kivu ya ruguru. Bivugwa neza ko yaragiye gushingurwa. Noneho izi nduru zabaye zatumye kurasana guhambaye gutuma aba FARDC ndetse n'abazarendo basubiranamo, ariko noneho binarangira urugamba ruhinduye isura, ahubwo rujya ku ruhande rw'uko ngo bashaka kugenzura umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo. Aba FARDC nabo barabyanga kurasana guheraho, binavuga ko ingabo z'u Burundi zivanze mu mirwano uyu munsi, bikarangira kurasana kubaye cyane ndetse ko bayiseriye mu buryo bukaze, bikarangira bamwe mu baturage banagumye mu mazu yabo, bakanasabwa bamwe no kuba bimutse muri ako gace ahubwo kuko amasasu yanze guhagarara kugeza neza muri iki gicamunsi. Amakuru dufite kandi atariho ivumbi yihutirwa arerekana neza ko M23 yakomeje kurwana inkundura mu ubwo buryo, bikanarangira nanone kandi ibibazo bibaye binini ku buryo gusubiranamo kwabo kwabyaye intambara itsa nkaho yeruye. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe cyane kuri FARDC, ariko noneho byahindutse intambara ikomeye. Abazarendo bone baramuka bivumbaguje bikagenda gutya, M23 ishobora kubinjiriramo maze ubundi ibintu bikaba bibi. Ibyanatumye koko bitabyigaragaza ko kanya mu gace kitwa Mulongwe, aho urugamba rwahise rutangirizwa mu buryo bweruye n'abarwanyi noneho ba M23 naho bita Karongo. Ahangaha ho M23 bivuga neza ko nayo yahise yinjira mu rugamba mu buryo budasanzwe kandi mu buryo bw'amayobera, bikarangira arije neza gutabara mu buryo budasanzwe. Bikavugwa ko yaje gutabara aka gace nyuma y'uko bari bamaze kumenya neza ko ibikoresho bya gisirikare by'ubutegetsi bwa Kinshasa biri kwimirwa mu mayira byerekeza neza muri ako gace. Ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo indege bivugwa neza ko yahanuwe y'ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko yarahaye Uburundi ndetse bukananabyandikaho ibirango byabo
bityo Burundi Air Force ngo ikagira indege yari igiye gutabara bagenzi babo bikanarangira irashwe, aribwo ibintu byahise bisubira irudubi. M23 noneho irongera itangiza urugamba hano muri aka gace ka Murongwe, ari narwo ruri kurwanwa kugeza n'aka kanya aho bita Karungu, naho ingabo zari zamaze kuhagera nyuma y'uko zifashe izindi pozisiyo ikaze cyane yo kugira ngo banetararize ibitero binini kandi bigari bimwe byagombaga kurikiza muri Fizi, ari nabyo ibintu byakomeje kuba bibi bagaca amayira muri utwo duce. Abasirikare ba M23 ku mirongo y'urugamba barimo gusenyagura inkuta ziswi z'u Burundi nyuma y'uko bwigambye cyane ko M23 yatinye gufata Uvira kubera bwo, ariko kugeza kano kanya bisa nkaho icyo cyoba cyangwa se icyo cyashya n'ibindi byinshi byavugwaga byashizwe akadomo. Amakuru dufite atari ivumbi kandi yihutirwa barerekana neza ko M23 yatangiye ibikorwa bya gisirikare muri utu duce igamije kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butazongera kugira ijambo, ndetse no mu biganiro babarizwamo i Doha bagira ijambo, ariko Eta Majoro ndetse na Gisekedi ubwe bashatse abacancuro ngo bo kuzarwana bizeraga ko M23 izagamburuzwa bikarangira imanitse imbunda, bityo bakayitegeka ibyo bashaka ndetse bikaba ari byo binakorwa bigashirwa mu bikorwa n'uruhande rwa koalisiyo ya M23 ifatanyije n'abasirikare batwirwaneho, ariko kurwana bakanerekana intsinzi bakirukana abarundi ndetse n'aba FDLR muri kara gace birimo gutuma ibintu biba bibi neza neza. Bivugwa neza ko M23 gukomeza kwicuma ndetse no kurwana kuri uru rwego byanatuma igira ijambo rikomeye cyane mu mirwano ndetse n'ibikorwa bya gisirikare, bikanatuma kandi ikora advance ikaze cyane yanageze neza ku ndunduro ikomeye y'ibikorwa byo kurindimura abarundi bakikubita ku butaka neza neza hano muri Sud Kivu. M23 bidasubirwaho nayo yamaze gutangaza ndetse inemeza ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje, igiye no kunetarariza ibitero byose kandi bigari by'ubutegetsi bwa Kinshasa, kidashobora kwihanganira kubona abaturage bababazwa cyangwa se bababara kubera bo. Ubu ibi bikorwa bya gisirikare birasa nkaho intare za Sarambwe zibitangiye gutya ku mpamvu imwe gusa. Iya mbere, iyo kudatuma abacancuro ndetse na FARDC n'abarundi bikusanya mu buryo bukaze ngo banagira imbaraga z'umurengera. Iya kabiri niyo kugira ngo bagire ijambo rikomeye muri kara gace ndetse banakore na defense. Bitari ibyo bazashiduka bavuye mu mujyi wa Bukavu bwangu banarahaswa ibitero binini kandi bigari kubera ubwinshi bw'abasirikare ndetse bakomeza kugenda bicumacuma buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Amakuru dufite ava muri kano gace ka Uvira yerekana ko M23 ifite pozisiyo zikaze kandi igomba kuzikoresha, bityo itazikoresheje hari ikintu cyaba. Icya mbere nuko ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi bushaka kugota ndetse no gufatira mu cyuho abarwanyi ba M23. Nanone kandi ngo barashaka guprovinga ko atari bo barwana ahubwo harwana u Rwanda, bityo hazakoreshwa imbaraga z'umurengera zirimo n'iz'abacancuro, ari nabyo M23 iri gukuraho kugira ngo ibyo bitazaba mu buryo bw'ubwisho. Uru rugamba rutura rufitwemo akaboko gakomeye cyane n'Ububiligi ndetse bukanagirwamo akaboko gakomeye cyane n'u Burundi. Ibyo byose M23 ishaka kubikuraho ngo bibe inkuru y'umugani. Nanone kandi bikanazanagaragarira mu bikorwa ndetse na operasiyo intare zapanze ku buryo ngo nizigenda neza, aricyo kintu cya mbere cy'ingenzi kizaba gikozwe kugira ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bushire akaboko hasi maze ubundi bwemere ko bwatsinzwe burundu. Murabyumva neza ko uru rugamba rurimo imbaraga zihambaye cyane ndetse n'iza politike ku buryo ibintu bizasubira irudubi. Amasasu kuvuga ndetse akanadogera muri utu duce ni kimwe mu kintu cya mbere kibanze M23 banza gushiraho akadomo, ikanagaragariza isi yose ko kigomba gukorwa mu buryo bwose bushoboka kandi n'imbaraga zose zihambaye bafite bakazishoramo. Hagati aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo arahabwa inkwenene mu buryo bukomeye nyuma yo kufunga abajenerali bose ndetse n'abashinjwa kuba ngo baratanze bimwe mu bice byose ngo bigenzurwa na M23 mu burasirazuba bwa Congo, abashinja ko ngo bagize uruhare rukomeye cyane mu gushaka kumwirika n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi yindi bishobora gutuma bakatirwa imyaka zigera kuri 15 muri gereza. Ibyo benshi bari kuvuga neza ko ari ishyano mu buryo bukomeye. Abenshi barasesengura iki kibazo nk'ibintu bikaze cyane muri Congo ndetse bakanerekana ko ari ikibazo kimwe gusa kugeza ubu kigiye kuba atari ukuzabura abasirikare ndetse no kuzabura ubujyanama bushya no gutinya ibyo byonyine, maze bikazatuma ubutegetsi bwe burindimuka mu buryo bukomeye.
Iburanisha ry'urukiko rukuru rw'igisirikare ryabereye mu ruhame muri gereza ya Ndoro. Umushinjacyaha wa gisirikare yasabye imyaka 15 y'igifungo no kwirukanwa muri abofisiye barindwi barimo Brigadier Erikson Bakati, Colonel Sevijo Jean Kari n'uwo bita Major Paruku Jean Marie Kasereka ndetse na Philippe Malombo n'uwo bita Lieutenant Kakule David Sange. Ubushinjacyaha bwasabye igifungo igabanyije cy'imyaka 5 ku bakoloneli Jean Jacques Nyenze Alphonse Kasereka kubera ko ishije ubutabera nk'uko tubikesha radio Okapi inakomeza kubivuga. Icyo kuri ubushinjacyaha bwasabye ko abandi baregwa bagirwa bere, bavuga ko ibyo baregwa byose ari birego bififitse kandi by'ibihimbano bishobora kubagiraho ingaruka. Ubutegetsi bwa Kinshasa bumaze iminsi bwibasira abasirikare bakuru harimo n'abafunze kandi badateze kuzarekurwa vuba, ibikomeje guterwa ndetse bikongera gutuma ibintu biba bibi ku butaka bwa Kongo. Ntabwo bisanzwe kubona neza uko ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu bikaze kugeza kuri uru rwego, ibikomeje kuba bibi cyane ndetse bigatuma ibintu bihindura isura kuri iki kibuga cy'imirwano. Hagati aho uwo bita guverineri uyobora intara Kivu ya ruguru, uwo nguwo ni guverineri mushya w'igisirikare General Major Variste Kure Kasomo, ari mu bihe bitamworoheye bikomeye kubera amikoro make, ibintu avuga ko byangirije inshingano ze mu buryo bukomeye bikanatuma gushyira mu bikorwa ibyo yari yarasezeranyije ubutegetsi bwa Kinshasa bibunanira mu buryo bukomeye. Bibaye ngo nyuma y'uko atitaweho, uyu muyobozi washizwe kuyobora mu gihe cy'intara ye yari isumbirijwe n'ibitero bikomeye cyane byo gufata uduce dutandukanye na mama 23. Leta ya Kinshasa ngo nigeze yita ku bibazo bye ndetse nigeze nita no ku byo yagombaga gusaba kugira ngo ahabwe amafaranga yo gushyira mu bikorwa bimwe mu bibazo kugeza ubu byari byugarije iyi ntara. Ibyo byatumye ibintu biba bibi cyane, dore ko intara ya Kivu ya ruguru muri ubu isanzwe itorohewe n'ibibazo by'intambara cyane cyane iby'umutekano muke, nyuma y'uko mama 23 yubuye ibitero bikomeye kandi bikaze byo kwigarura uduce dutandukanye. Kuba guverineri wa Goma ifatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ndetse nk'umutima mukuru w'ibikorwa byose bya gisirikare by'ubutegetsi bwa Kinshasa byaramaze gukurwaho. Uyu guverineri we bita Somoko Kure uyoboye ibintu bikomeje kumuyobera mu buryo bukomeye, anavuga neza ko inshingano zo gutuma ingabo ze zigenda neza byose byamaze kuba bibi ndetse ko byamaze kuba bya bindi byo kudogera mu buryo bukaze ku buryo bidafite igaruriro. Amakuru dufite ava mu gace kugeza ubu ko mu bice ayobora yemeza neza ko nta garura gifite mu bikorwa bye byose, ahubwo aho bigeze agiye kuzongera akandikira Gisekedi akemeza ko yiguye mu buryo bwa burundu katazongera kuyobora iyi ntara kuko igoranye cyane mu buryo bukaze bitewe n'ibitero bikaze kandi bikomeye byumvikana mu bice bitandukanye. Si ibyo gusa nicyo bita vumbi na jasho n'umuriro waka neza imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Noneho ibintu byongeye kudogera mu buryo bukomeye. Indege y'u Burundi yarasiwe muri Kongo mu buryo butunguranye muri teritwari ya Mwenga izanye ibikoresho rutura byari bizaniwe abasirikare bari bahunze nyuma y'uko babuze ubufasha. Mama 23 bamereye nabi mu buryo bukomeye. Bwa buryo Mama 23 igiye yifashisha mu kuyobya indege ndetse n'ibikoresho bya gisirikare bwongeye kugaragaza ndetse bunigaragaza imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano, noneho bihita bihindura isura mu buryo bwa nyabwo. Ibi bibaye mu gihe igisirikare cy'u Burundi kigambaga ko intsinzi karundura cyamaze kwitahana ndetse ko Mama 23 itazigiye ikandagira Uvira, ariko uko ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi niko urugamba rukugorana cyane ndetse rukagira ubukana buhambaye cyane. Ibi nabyo bikaba biri gutera neza icyo ibikorwa bya gisirikare byose ku ruhande rwa kwa Rusiyo. Hagati aho amasasu menshi Uvira ni ikibazo gikomeye cyaturutse neza mu bibazo byinshi byaturutse i Burundi, ariko noneho birangira kurasana bibaye bibi cyane muri santere ya Uvira. Komando yitwa James Zarino yarashwe na FARDC mu buryo butunguranye cyane mu bice bitandukanye. Ibi nabyo byabaye intambara ikomeye cyane, ahita bumvikana n'indi ntambara ikomeye cyane muri santere ya Itombwe, naho turi buze kwinjira maze ubundi tugasesengura neza ibyo rugamba rukomeje kumvikana muri Uvira neza fotokopi nk'ibyabaye i Goma. Hatangijwe amasasu, gusubiranamo, kwicana ndetse n'ibindi nk'ibyo biri gukomeza kwigaragaza cyane muri iyi santere ya Uvira, bisa nkaho urugamba rugenda rufata indi ntera ndetse n'indi ntego y'ibikorwa bya gisirikare bitari byitezwe muri izo operasiyo n'ibikorwa bya gikomando biri kumvikana neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano. Reka ibi byose tuze tubinyuremo neza mu makuru atandukanye kandi akomeye ku mutekano, politike na diplomasi turi kwibandaho. Nanone kandi turagaruka ku ijambo rya nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame anenze mu buryo bweruye abakomeza kurebera ubwicanyi n'ibindi bikorwa bya FDL na Wazalendo ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
ndetse n'ubutumwa yamaze guha RDF ubwo ni igisirikare cy'u Rwanda Rwanda Defense Forces agerageza gushoza ndetse anatanga n'ubutumwa ku bagerageza gushoza intambara ku Rwanda ndetse n'ibyo bakoze n'ibizabagaruka ndetse anabaha n'ubutumwa bukomeye. Ibyo turaza kubivuga nanone kandi ntabwo turibagirwa kubabwira neza ibya Warikare uko biramutse ndetse n'uko urugamba rwiriwe rumeze. M23 biravuga neza ko ari umwe mu basirikare ba coalition bamaze kujoininga iki gisirikare, bikanavugwa neza ko ku bushake. Ibi bikaba byatumye M23 yunguka abandi barwanyi basha. Ibi bikorwa bikaba biri gutuma M23 nanone kandi ikomeza kugira ubushobozi buhambaye mu by'imirwano ndetse n'ibindi bikorwa bya gisirikare. Ibi byose turakomeza tubigaruka maze tukubwiye neza uko bimeze. Ni amakuru yihutirwa kandi akomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, gahunda nimwe, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, dukomeze tubane 5 kuri 5 muri zi update n'amakuru yihutirwa. Ikaze. Reka twinjire neza mu makuru mu buryo burambuye ingingo ku yindi. Reka tubanze duhire neza ku gikuba cyacitse imbere mu gisirikare cy'u Burundi kirwanira mu kirere nyuma yo kwishaka gutanga ubufasha ku kibuga cy'imirwano hano neza ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba, ubwo ndavuga muri Kivu y'Epfo mu bice byegeranye na Uvira, maze bikarangira ahubwo bihekuye ndetse n'abasirikare barenga 6 bikarangira bahaguye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare bigasha bigakongoka, birimo n'ibyatangaga ubutabazi ku basirikare bashya. Bivugwa neza ko bananiwe imirwano bari gutabaza Kinshasa ndetse bakanatabaza Bujumbura, bavuga ko bageraniwe nyuma yo gukubitwa inshuro n'abarwanyi ba M23 mu bitero bidasanzwe byumvikanye muri teritwari ya Mwenga kuva ku munsi w'ejo. Ni ibitero bikomeye kandi bikaze intare za Sarambwe zateguye, bikagira ingaruka zikomeye mu bukana bwose bw'ibiturika byari bikwisekora neza kuri abo basirikare, bikarangira urukuta rwabo rushenwe kwiruka batabaza, bigatuma Bujumbura batabarira hafi mu buryo bwihuse bagiye kuboherereza ibyangombwa nkenerwa birimo ibiribwa, ndetse bikanavuga ko bongererwaga n'intwaro nshya ariko mu buryo butunguranye cyane. Bikarangira indege ya FARDC iyobeye mu matwari ya M23 mu bice yari imaze kugenzura byamaze kubatombe muri make. Ibi bivuze iki? Byari bivuze ko M23 yongeye gukoresha bwa buryo bwa radari ikaza kuyobya indege y'abasirikare b'Abarundi. Bivugwa neza ko itani no ku rwego ruhambaye kuko radanovu za kera kugeza ubu zitari zaniziwe ku buryo zakoresha ibikoresho byazo kugeza ubu kugira ngo zigeze neza ku basirikare ziteye tageti za nyazo. Byarangiye radari ziyobejwe, M23 yisanga iyo ndege iri hejuru mu kirere cyayo, kwihanura byoroha cyane mu buryo nk'ubwo guhumbya. Bivugwa ko misiri imwe yaturutse muri RPG S-76 ariyo mbunda rutura kugeza ubu M23 yari ifite mu gitwaro gikomeye ishobora kurindisha ikirere ndetse no guhanuza indege itari kugendera ku birometero bya kure, aricyo cyakurikiranye indege bikarangira cyifashe kikayishwanyaguza. Impanuka butosho yisekura hasi abari bayirimo ndetse n'ibyayo birangira byose bishwanyaguritse. Ibi bikaba byateje neza icyo bise infiltration ikomeye cyane mu gisirikare gisha ubwoba. Abandi birangira barushe mu rugendo rw'imoka Misiri baracakirwa, ndetse byabaye bibi cyane kuri coalition kuva ku munsi w'ejo. Urukuta rw'Abarundi bamaze iminsi bigamba wasenwe mu masegonda mu buryo nk'ubwo guhumbya. Intare za Sarambwe zitangiza ibikorwa bya gisirikare birimo kumenasa no kubamenesha, kubambura intwaro ndetse no kubasubiza inyuma mu buryo bukomeye. Byo bikomeje gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Ni ibikorwa bya gisirikare karahabutaka byumvikanye kuva ku munsi w'ejo, ndetse intambara irakarira karata mu buryo bukomeye. Nyuma yo kwemeza isi yose ko Abarundi ngo bazarinda Uvira, ubu none byabo bitangiye kujya ku mugaragaro. Bivugwa neza ko FARDC babasize mu rugamba nyuma yo kwihambira mu buryo bukomeye intare za Sarambwe zidatera umutaru, ariko birangira n'ubundi bazengurutswe mu buryo bukomeye. Ibyatumye amabatero menshi aturuka mu mpande zitandukanye teritwari ya Mwenga babera ibamba mu buryo bukomeye, binatuma hatakariza igikoresho gihambaye nk'icyo ngicyo. Ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'ubw'Abarundi byatumye n'ubundi bahita bakora izindi deployment zanatumye ibintu bisubirira udubi, ku buryo bavuga ko ngo bazongera ingabo mpaka kugeza ubwo Uvira itazigera icakirwa, ariko nanone ubu biracyari imberenge mu buryo bukomeye. Reka tubanze tujye muri Uvira rwagati. Ubundi ho iby'amasasu yumvikanye kuva ku munsi w'ejo bikagera no muri iki gitondo, abazarendo bamaze kwivumbura mu buryo bukomeye, bikarangira bategetswe kongera kurasa n'abayobozi babo. Byo byari bimeze biti. Bivugwa neza ko amasasu yiyumvikanye nk'ikibazo kuva neza muri iki gitondo nabwo yaturutse ku by'Abarundi ku munsi w'ejo
n'imodoka z'abanyamulenge zaturutse i Bujumbura zigiye gushingura umwe mu bakoroneri baherutse kugwa mu mpanuka yumvikanye ku butaka bwa Kongo y'indege agapfana n'umugore we n'uwo bita Koroneri Bisori. Bivugwa neza ko uyu watabawe na General Masunzu wanagaragaye kuri video ngo yagiye gutanga ubufasha. Uyu nguyu yaragiye gushingurwa mu bice byavukamo, birangira abarundi babihindutse abanyamulenge. Ubwo ni abanyamulenge bagiye bahungira mu Burundi bahunze ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bavuyeyo, maze igihe bagendaga bageze ku mupaka wa Kavimvira nibwo bahagaritswe n'abazarendo. Abazarendo byabaye ngombwa ko babakuramo bwangu, nta jambo bafite, birangira bashaka kubarasa. Maze abasirikari ba FARDC nabo babimenye baza nk'iyagatera, birangira bavuyemo santere rwagati. Bagenzi babo babibonye babazarendo bavuga ko bagabwe ibitero, birangira barasanye na bagenzi babo. Ibyaje kuvamo iyicwa ry'umwe mu bakoroni mu bakomandazi b'igisirikare cya wazarendo witwa James. Isasu ritangira ubwo, maze ubundi hano rwose muri Uvira santere humvikana amasasu yanze gucurira mu buryo bukomeye. Abasirikari bwakiye bashaka kwihorera, b'abanyamulenge barekuwe, birangira bagiye gushingura iyo bajyaga, ariko abazarendo barya karungu mu buryo bukomeye, barasana na FARDC, ivumbi riratumuka. Ibi neza birasa nk'ibyabaga i Goma mu gihe M23 byakekwaga ko yagezemo, byanatumye n'abaturage bahita bazinga utwangushye bagatangira gufata rwose ibikenewe byose bakava hano bwangu muri santere Uvira, bavuga ko urugamba rugiye gukaraburwa karata mu buryo bukomeye, ko batishoboreye ndetse ko batanashobora rwose izo nduru n'ibikorwa bibi bya FARDC. Byarangiye bafatiyeho biruka kibuno mpamaguru, ibintu biradogera mu buryo bukomeye, bisa nk'aho intambara ya nyayo yari yamaze gutangira muri Uvira. Hagati aho ariko ntagaruka gusa byari bimeze, tugeze neza muri santere ya Itombwe naho umuriro wari watse mu buryo bukomeye. Ni kuva ku munsi w'ejo ubwo M23 n'ubundi yagabwagaho ibitero mu buryo bukomeye, havumba abasirikari bayo bagera muri 15 bari bakoze icyo bita infiltration. Bivugwa ko abariyo bateje ikibazo bikarangira kurasana guhambaye cyane kongeye kumvikana. M23 mu kubatabara yoherezeyo drone enye zikoreye ibiturika, nizo zonyine zakoze akazi mu buryo bukomeye, birangira muri santere ya Itombwe naho hahindutse umuyonga mu buryo bukomeye mu cyo bise kurasana guhambaye M23 yabarijwemo. Bivugwa neza ko gushaka kuzenguruka abasirikare no kubacakira byakururiye FARDC umuriro utazima mu buryo bukomeye cyane, ndetse no kurasana guhambaye kurumvikana. Ibyatumye urugamba rwa hano muri Itombwe rwagati narwo ruba rubi cyane mu bikorwa bitandukanye intare za Sarambwe zateguye ku butaka bwa Kongo. Amakuru dufite atari ibombi kandi yihutirwa arerekana neza ko ibyo bikorwa intare za Sarambwe zabarijwemo ari byo byonyine byagize gahunda yo kumenasa ndetse no gukubita bitanzitse. Operasiyo zose za gisirikare zabarizwaga mu bice bitandukanye byo muri utwo duce nyuma y'ibibazo bikomeye byahumvikanaga. Amakuru dufite atari ivumbi kandi yihutirwa yerekana neza ko M23 ibikorwa byose yabarijwemo byari ibikorwa bigamije kumenasa ndetse no gukuraho icyashyi icyo ari cyo cyose cyagombaga kumvikana imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano. Ubu tuvugana Itombwe bivugwa neza ko yamaze kuba tombe mu buryo bukomeye, nta musirikare wa kwakasi kibarizwamo nyuma y'imirwano ikakaye kandi ikomeye yumvikanye. Reka tuze hano ku butaka bw'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ku munsi w'ejo nibwo yagejeje ijambo ku basirikare, anongera kubaha impanuro mu bikorwa bitandukanye babarizwamo byo kurinda igihugu ndetse n'umutekano w'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yaninze bikomeye cyane abarebera ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi FDL na wazarendo ndetse na Leta ya Demokarasi ya Kongo bakora, ndetse anahamya neza ko ibyo bikorwa byose bakora kandi bazabiryozwa isaha iyo ari yo yose, kuko ibyo bikorwa bibonwa kandi ibigomba kuzagira ingaruka igihe cyose bititaweho. Nanone kandi arongera agaruka kuri RDF ayiha impanuro ndetse ayishimira uburyo ki bagira uruhare mu kurinda igihugu mu buryo buhozeho, kandi anavuga ko abashaka kuzatera u Rwanda bitegura icyo bita umuriro, ndetse ko n'igihe bazaba baruhutse bazabona ibyago bikomeye. Ati bibaye ngombwa twanayirwana kandi tukayitsinda. Ati icyo gihe wamwoguzira. Noneho mu nshingano nyakuri icyo gihe intambara irarwanwa kandi tukagomba kwitsinda kugira ngo tuyitsinde. Umukuru w'igihugu kandi yanibukije abigamba cyangwa se bakaruta ko bagiye kuzatera u Rwanda ko ibyo rwose nubwo bazaruhuka wenda bagashaka kuyigaba mu gihe runaka, bazitegura ko bazarwanwa mu buryo bukomeye. Wenda nibamara kuruhuka nyuma y'imyaka 5 bazongera bagerageze, ariko bizaba nka kwa kundi cyangwa birusheho, kuko bizaba bibi kurushaho, kandi abasoje iyo ntambara ku Rwanda ndabizi neza ko batazayitsinda.
ni perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu magambo y'impanuro akomeye. Nanone kandi iwarikari naho umuriro ubyotse waka. Koalisiyo yabuze abasirikare. Bivugwa neza ko kuva ku gasozi ka Gihembe aribwo abasirikare bagoswe nyuma y'iminsi 6 babonye ko kurwana urugamba bitagikonze, birangira bishikirije abarwanyi ba M23 mu buryo bw'ubugwaneza ndetse banemeza ko batazasubira mu rugamba ukundi. Bivugwa neza ko abasirikare bishikirije M23 baje mu buryo bw'amahoro kandi bakavuga ko biyemeje kurwanana nayo mu gihe koalisiyo yakomezaga guhanyanyaza mu buryo bukomeye nyuma yo kwamburwa ibitwaro ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare mu bikorwa bitandukanye M23 yumvikanyemo mu gace ka Warikari. Inkuru dufite nuko ibikorwa bya gisirikare na operasiyo zikomeye zumvikanye ku butaka bwa Kongo n'ibikorwa bihambaye cyane byumvikanye bikomeza gutuma M23 yicuma ndetse ikanakora ibikorwa bya gisirikare na operasiyo z'ingenzi kandi zikomeye zegeze imbere ku rugamba. Bigaragara neza ko biri kurushaho kongeza umuriro wa nyawo. M23 n'ubundi yakoze icyo bita defense rutura, iri kugenda yicumacuma yiyegeza neza Warikari centre muri operation ibikorwa bya gisirikare byihutiyeho bigomba kuzagera neza imbere ku rugamba bicakira ndetse bikanafata uduce mu buryo bwihutiweho. M23 ikora ibishoboka byose kugira ngo yicume inakora operation ibikorwa bya gisirikare bikomeye bikomeza gutuma neza igira position z'urugamba zihambaye zizatuma inagira neza ko ntsinzi n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye.